Sawasmao, tumotso sa medyan kinay sa katang kapil, takawaw, ang sangsa si Kamugos, kin more tagapos ng year, may sansa lang ang nagsasin, sa wata, pautakan. Nasangan waliyan si Opesin Songkoa, nasangan kakakita taman kinin men biyawi lateri, taman sa sensak taulang lalat tawi. Sepkin paidan kautak kan, kautakan ni mensa. Niat sawa me wanaman yarid sawa me isakaman yesin sawa me isakaman niapong sawa me luman nialim sawa me isimen terang kauno po sawa me isak luman septala kapala sangdia del kauno armasmen me matangatok kayo, matangatok sepil dito, paimen kaunta, paron men kusong katangan sa sepil dito, imen apali kawa. Sarawin esil, may paisa kaman, sarawin lianalim, na wanay sa paman, sarawin yun, may isimen, kautakan papagap, Mersangwa, Mary Isa Blumen, Pautakan Sunday School, kasi Seri Silisa Bolamen, Pautakan Taimo Reza, Inayin sa word na Walisab Emen. Mayroong sa Patuayawa, may talay Sisak Walu, Sen Kaisak Lima. Ong si men kaunta songkol ma men wato kawag sa sipaban ku Ianalim kaunta Bailey Cornelius kawag simakor Youth kaunta Tiffany Johnson kawag sa senior pastor ATM Sunday School, Men Kaunta Sunday School, Bensita Robert, Apali Beginner, Vecina Rosel, Sosta Rosel, Apali Primary, Namiko Salmon, Bensita Robert, Apali Junior, Marian Pedros, Apali Intermediate, India Salmon. Programen kautakla sa Patosayala. Rasi Pimenapali, Kaunta, Sambatak, Martin Akulmay, Tapkaben Caster, Juan Coron Cruz Robert, Patagan Global, Sambatak, Nicholas Petrus, Patagan Ma, Juan Coron Swingley Jr., Tapkaben Mayrom, Sampata Rocky Robert, Tapkaben Kapay, Asasi Juan Coron Nicholson Salmon. Songkoamen Apali, Sapatuayato, Ongin Kapkap Moon Kaunta, Chairman in Songkoa, Socio Say, Men Wiakasaleyo, Songkoa Asen Chong. Inter kita Songkoa Women Apali Mayrong, Inter Lester Sacrayas, Songkoa Liben Sunaya, Songkoa Albert Johnson, Songkoa Walter Albert. Pakair Limao Memine. Pakair kayo, Bitakan Lianalim, and Yawurano Waka. Pakair Karyao, third regular meeting, and MMCM, and Wiyawi Resasi, Sapatuaya to in Riesa. Pakair Kasilo,
Sunday school pagi sawas and home program soror mekakan biawi utan dan biawi muren kauta kenran pakair kapayo momod sawan program soror next week in Riesa na lasip pakair pakagan kalimaw om sa sipulo kulyon na sa suka na karwarong yung men Wiyawi isaw si Tulakpa. Pangay pa, iwan si kisip mga ikakan kasaleta, na mamin na kasagsansal sa kayo na sa sinabi momotso. Tanga sa puliantik sa skaros, dahil lupa namin ang powder, yung nasasikan ito lang sa talakapal. Powder in mensem, esil, alin, yun, nakakautak lang. Kailangan ng kumasyon.